uri Texas si cyangwa uri muri Australia uri Sydney muri Australia oya ndi mwiza zero kuzoniza aho tarona garuka yego kugira tuze tureye ndabyemeye gose yego nibyo kuko kunzi ba KMTV cyangwa Kiyago Media TV abo dusanzwe dukorane kubonesha kure yacu no musi twagize twovuga ko ari urugendo rudasanzwe ruri special cyangwa ruri special twaciye ahantu bita mwijenda aho twahuye n'abene gihugu cyangwa abanyagihugu muri rusangi banezerewe basangira kabisi nagahiye nkuko mwabonye amasanamu twashoboye gufata niba ari kuri ku rusengero rw'abakatolika niba nihenze twashoboye guhura n'abandi n'ugwaruka aho turiko turagerageza guhimiriza abantu tuvuki Bujumbura abitwa ko arabajene ukuno abapapa bacu bava mu ntara za ruguru bakatuvyarira Bujumbura hama inyuma y'imyaka umuntu akisanga kwiza imyaka 100 atazi aho sekuru cyangwa sekuruza yavuye bikatugora cyane ukuntu twidokimenta cyangwa ukuntu tugira ubushakashatsi bwo kugira ngo tumenye iyo twaje tuzanana kuko mu bisanzwe mu gisagara cya Bujumbura twese tuba mu gisagara cya Bujumbura cyangwa imvukira zo mu gisagara cya Bujumbura usanga basokuru bacu cyangwa bapapa bacu baje bavuka mu ntara za ruguru tuko turayimiriza rero ugwarukana cyane cyane muri no generation turimo twijukire kumenya kuduga ruguru gutembera mu ntara za ruguru ngo tumenye uburundi bwacu busa gute turakunda kuririmba ngo uburundi bwacu busa neza uburundi bwacu bumeze neza ariko ugasanga umwana aravukiye Bujumbura ntashobora kumenya mbega mwijenda hameze gute icyo gituma tuko turahana ivyumviro twabajije abantu batandukanye hari abapapa twahuye nabo abatama twavuganye nabo ariko reka tubaze ku ruhande rw'ugwaruka nabo uko buba babibona turagize yamba muba mwitwa bande abariko baragukurikirana kuri nombonesha kure abari Amerika Australia abari mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu ntara zindi za ruguru ngo zigitega Kirundo Muyinga bamenye turi kumwe nande kuri zino kamera zacu nitwa Gateka Gisamije Gateka mbega Gateka hano turi ko tubona murabona ko navye ndambara na gwa rukofero gwa mona klima ihindagurika amafreshere ni yose hano bimeze gute hano bahita gute aha bitwa mwijenda aho twabonye ni ku seminari bahita ku seminari cyangwa hano twabonye ari urusengero bahita gute Paroisse Ijenda hano turi turabona hariyo verdi dasanzwe cameraman gerageza gushutinga turabona ibiti bisa neza turabona imirimo isa neza turiya tuntu tubona umengo namashugwe n'uduki tutondetse ku murongo kubatabiza bari mu gisagara cya Bujumbura icayi kijyane cyo biti cyane yes bakunzi ba Kiyago Media TV nkuko twabibasezeraniye turagira ibiyago bitandukanye n'abene gihugu cyangwa abanyagihugu aho basanzwe bari mu ntara zose za ruguru zigize igihugu cyacu cy'u Burundi abatabimenyereye abavuki Bujumbura bataramenya icyayi ukuntu gisa icyayi nikira mubona kimeze kuriya naje nico narinzi neza narinzi ngo namashugwe ashajije imisozi yacu rero ni icyayi abatabizi ni icyayi muzogerageze gutembera mwijenda ubwira iki abantu bari Bujumbura bavuki Bujumbura usanga abapapa babo tabahereza kanye kukubadugana ruguru ngo bamenye aho basekuru baje bazanana kugira ngo bamenye kijya cyayi bamenye ibiti ngene byitwa uwo babwira iki cyo nabwira nuko bazobaragira n'abo basukuru wabo kugira babone bimwe nk'icayi ibindi harimo agakima cy'agakanye kameze neza cyane yes nkuko mu bibanda bise na kirda doje kujya na kabrochette ofete n'akaboga karahari twasha duhamagarira abarundi kazi bari muri za diaspora abari muri Amerika abari muri Australia abari za Amsterdam za Denmark twiteze neza yuko bazokuruka kwibwa c'indege muri no vacances ya December urasanzwe bimenyereye yuko mu kwezi k'12 abantu benshi baraza kujya umwaka mushashi wabo ego nivyo byamenyereye gose ego nungahe wanyu barababikora bakaza kujya mu vacances kujya ubunane cyangwa ubonane ego yes wobwira kino n'abantu bazozaburutse kwibwa c'indege cyacu cya Bujumbura ko boshika mwijenda nagakiwo babwira wo bafunira kagoye kugira ngo nibaza bariko barashaka kuraba biratira igihugu cyacu cy'u Burundi ibyiza by'u Burundi wobwira ni giki kiryoshe hano iwanyu mwijenda wo bahamagarira cyane kuza kuraba ikintu kimenyerewe karoje cyane akayaga kameze neza hari klima nziza cyane cyakabiri gatatu naho nuko novuga ko amazi yes arakana tuvunia kagoye ngo amazi yo mwijenda araryoshye cyane naho narayasoma ngo numve urumva ko akona kandi kantu babatama batari batubwiye mu urumva ko umujana bitubwiye ababwiye neza na neza abazokururuka indege bavuye Etats-Unis Amerika bavuye za Texas abavuye mu bisagara bitandukanye nibashika muze guhonja amazi yo mwijenda na cyane cyane ko babwiye niya yandi wari waduhendesha Bujumbura yaki Bujumbura 2000 canke arayasumba cyane
Yes nizere ko muza kumereza kabido. Yego nibyo kuko twe nta nayo tugura nayo kumaza. Yes ngije ndamurumva ko hari ibintu bidasanzwe igihugu cyacu kiguma gishajije mbega ngahe wanyu ni bwa bumwe muracasangira nka kera ni bwa bumwe ni bwa rukundo canke cyangwa iterambere ryarabahinduye musigaye mujya mukanyegeza. Oya twinyegeza ni bwa Yes ngo ni bwa bumwe mwari kumwe na Chris Miguel kuri microphone za KMTV abaza kudukurikirana bari mu gisagara ca Bujumbura abari mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi abari mu bihugu bitandukanye by'uburayi by'abazungu abarundi kaza abanyarwanda abumva runo rurimi mwese murahawe ikaze mwijenda murumva yuko hari akayaga keza hari n'amazi aryoshe adasanzwe ni amazi utenda guteka ndakuyateka mbere nama microbe ari ni yandi adudubiza ava mu kuzimu ava mu ibuye. Lega guys mwumvise ava mwibuye sinzi kwibuye risigaye bamwe amazi abana tuvuga Bujumbura umva twaragize ikibazo byarahuraguye urashaka kutubwira iryo buye ribe rimeze gute wobwira iki abakobwa bangana nawe abajene bangana nawe namazi azana na mukuzimu uvuze ngo azana mwibuye tuva tumera muri ya system ya mwana baruka kubaza ngo mbega amata ava yatabangwa amata ava kwikinga kwera amenyereye kwiyo amata imisi yose bayazana kwikinga bimeze gute ayo mazi ava mwibuye ushatse kuvuga iki mu kirundi cinzi turazwi kirundi wo bukinzi neza cyane cyane ko mwijenda mu kirundi Juste amazi yunguka ava mu ibuye n'amazi ari ngaho bavana ko mu bigori n'amazi cyane abenshi barigeze no kuyakora no cyose twara. Yes rubara twibiye nakandi kabanga uruganda rwaramba mwana dukoreye ko kuma amazi mwakuye mwijenda ariko biraryoshe cyane kubona ko abarundi bashobora kwiyumvira amazi adudubiza ava mu ibuye bakayakoramwe amazi adasanzwe ashobora kuba rurangiranwa ku isi twarabonye ko n'amazi yacu mu gihugu cyacu ashobora kujabuka mu bihugu by'abazungu bakayanywa n'amazi adasanzwe cyane reka tugushimire cyane mwari mwatubwiye yuko ikindi gene twagaruka tuzere ko muzoduhereza umwanya ukwiye mukaduhereza ikiganiro kidasanzwe mwatweretse icyayi tuzere ko tuzoza mukadutembereza mu cyayi tugagikora. Yes mwari kumwe na Chris Miguel kuri microphone za KMTV cyangwa Kiyago Media TV nizere ko hari aho gutaha murabona umwana araberewe cyane arashajije yambaye na marque yitwa Zara ntitwe tumenyere ko mwijenda bazizara tuzibujumbura kare bazizara mbwa murabona ko yambaye ikoti ihenze cyane kandi no mu gisagara cya Bujumbura ndazi ko izikoti zizimvye murabizi cyane ariko baradukurikira murabona ko aberewe cyane yambaye easy kandi arashajije nimubaze mwibaza ko twagiye mu rutoke naho mubona hari verdure muji bisiye bimeze ndabesha no marque ya Zara uyivuga kuri ko yishise tugarutse ku kantu kitwa abajene ibigezweho ndakunda gose n'amakunda gose nje cyane. tuzi ko abanyabujumbura rero bakunda marque ya Zara no mwijenda Zara barayumva neza ni mu muji turapfuye bakunzi ba Kiyago Media TV KMTV nuko mwumva ko ari Kiyago turatera inkuru tukabazanya utuntu n'utundi nitwe tumenye ko twabonye abantu bambaye ibintu nyene bigaragaza nyene ko ari mwijenda ngaho tubone ngo uri Texas cyangwa uri muri Australia uri Sydney muri Australia oya ndi mwijenda. Yes reka tugusezere tugushimire twizere ko ikindi gihe muzo dukiganiro gikwiye kugwaruka cyangwa abajene bo mu mwijenda nitwabakenera tukaza kubatembera muzo twakira karibu cyane wobwira ikirera abarundi baza kugukurikirana mu minota mikenya kuri KMTV cyangwa kuri Kiyago Media TV abari hakujya y'amazi n'abari mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu ntara za ruguru wobabwira iki wabunirike wabwira iki akajambo kanyu no gushimira no televiziyo abagende turabishimiye cyane twongera tusaba yuko mutamunaza kutugendera murabona araryoshe cyane ahanini baza kukubaza wawe Chris Miguel ko habonye. Yes murumva ko nakazina kanje gaprono sana Instagram murumva uherutse ndibaza ko azoniza hotel ko murabona ko ari gasongo urabona nagize interview ndinda kumuraba nunama Zakayo muca mubibona nizere ko uzoniza hotel nagaruka yego kugira tuze tureye. Yes reka tubashimire abarundi n'abarundi kazi abene gihugu Imana ihezagira igihugu cyacu cy'u Burundi twarahezagiwe cyane murakagira mwubahwa abarundi mwese twese ni bwa bumwe nashaka gusubiramwe ni bwa bumwe.